hir i'r canol heb i glirio eto. Mae yna hanner cyfle yn fan hyn. Wood yn defnyddio. O, Bill Beryglus ar un wyneb y gol. Ond y Dre Newydd yn dianc. Fletcher yn crymanu hon i'r canol. Mills Evans a'r peniad. Oddi ar y linell. Kane Owen yn bachu honna ar yr eiliad ola. Dyfarnwr Mark Petch yn barod. Kelly a Fletcher yn sefyll drosti. Fletcher yn ei tharoi, yn arbennig! Ond ar arbediad yn dda hefyd. Gododd e honna. Heibio o'r wal. Mitchell yn aros. O dan bwysau. Kent yn arpeniad. Nawr Flint. A Chyle yn trio rolio hon. Wedi gwneud i lwybr Mwan Dwe. I'r canol ar ergyd. Croesiadau ergyd gan Mwan Dwe. Yn rhyw fygythiad. Cic gornel arall i'r Dre Newydd. Kenton yn y cyfamser i'r canol, y peniad oddi ar y linell i mewn i'r gol, a Mills Evans yn dathlu. Y Dre Newydd yn dathlu hefyd. Fe groesodd hon ar linell. A cynorthwyodd y dyfarnwr yn sicr o i lygad. A Pen y Bont yn methu clirio oddi ar y linell. Wood o bell, lle iddi hunan. Falle ergyd, trio curo un arall. Fletcher i wrth ymosod. Carlamu mlaen, mae Mwan Dwe yn rhydd. Dwi ddim yn cam sefyll. Mae i'r Cwrt Cosby. Mwan Dwe! Yr arbediad gan Rhys Wilson yn wych, fe ddath e mas. Fe garlamodd e fe arosodd e'n uchel. A rwystrodd e Mwan Dwe rhag rhwydo am yr eilwaith y tymor hyn yn erbyn Pen y Bont. Digon o chreuwyr. Pen y Bont yn dechrau cyrraedd nawr. Dyma Owen o bell. Wallow ar up tu fas. Owen. Lle, amser, ergyd! Am arbediad gan Jones. Y pwysau dal na. Nawr yn cael ei bachu mas. Fe roedd gan Kane Owen. Lawer gormod o amser i anelu'r ergyd na. Wood. Pil ysgeilus iawn i'r canol. Mwan Dwe wedi dwyni os bosib bod y Dre Newydd am dyblu fantes. Ond Emano! Flint yn dathlu. Mwan Dwe yn creu. A'r Pen y Bont yn cael ei cosbi am gamsyniad esgeilus iawn yn y cefen. Gemmet Hudson yn parhau ar meddiant. Wood y gwr peryg. Ei fedro. Heibio i Kelly ar ei drwy'r chwyth. Cymanu hon! Bron i'r gornel. Neb yn rhoi pwysau ar Wood. A'r ergyd drwy'r chwyth na. Bydd rhaid i Jones ymestyn. Pob cyheri. Ddyrnu honna mas am gic gornel. Yeah, we grinded it out again. Listen, first half was both sides feeling each other out. We tweaked it a couple of things tactically, and we started second half. We started the game ever so well. Second half, and you know, from foot we scored off a set play, and then I thought we looked really dangerous on the counter attack. And then we've had a really good chance. I think the Thumper's gone through to make it 2-0. The keeper's made a good save, and then we've pressed them, and then you know we've scored the second goal. So you know, look, it was a really important victory for us as well with the results that are going on in the league. But you know, for us, I think that's 4 unbeaten now. That's 4 clean sheets. So look, we're doing right things here, and we'll just keep going and see where it takes us. I think we've got 4 games left now before the split, so we just want to try and get as many points as we can. Yeah, it's disappointing again that I thought they were there for the taking today a bit. I thought Newtown were vulnerable. They had players missing, a couple of players, and I thought they were there for the taking today. So it's frustrating that we didn't get anything. Top 6 in the bag? Look, we'll see where we go. You know, it's a long way to go. 4 games. We've got 2 tough games now against Aberystwyth. They're always good battles. Enjoy it. We'll enjoy them, and we'll enjoy Christmas, and then we'll meet up on Thursday and go again against Aber.